Dr. Ngobese Herbals ikwathulela the best 5 traditional herbs. Ugazi lami kuyimbiza esetshenziswa ilona lonke uhlobo lomuntu. Iaglalo imbiza yobaba evusa induku. Kube yikhombo yenhlanhla. Umlekelelo kwispray siqeda ukukhathala. Sithulise nezinhlungu. Umxazululi ovula amakhala isifuba esicinene kanye namaphaphu. Siyatholakala ku 43 Hippo Road eWaterloo. Kanti ungashayela kulezi zinamba 078 191 1010 078 191 1010 okanye ushayele ku 072 276 8936 072 276 8936. Siyatholakala ezinkundleni zokuxhumana ku Facebook page @Dr. Ngobese, on Instagram @Dr. Ngobese, on website www.drngobese.co.za. Sisebenza izinsuku eziyisithupha kuphela okumsomluko kuya kumgqibelo. uDr. Ngobese uthi mabaphila abantu. Sambona sobona mgungebe dondodela kubusa awu nkosami ngoba makuluthanga nje siyabonga. Siyabingelela sithi siyabingelela kubalaleli. Sibonga ukuthi sisaphila. Sibona ukuthi bakhona abantu abasaphilayo. So ilokho right kakhulu, but into ezamhlungu ukuthi ngibone ezenzakalayo. Hayi khona kunzima kubuhlungu. Namhlanje sikhuluma ngesihloko engicabanga ukuthi sibaluleke kakhulu mangibhekisa nje ngibuka indlela izinto ezenzeka ngayo la eMzansi Afrika. Sikhuluma ngokuthi ubona ngani ukuthi ulandela amabhadi. Uzulela amanqa mebesha. Izinto zakho hlaba zihambi ngendlela. Asiqale lapho ngoba umbuzo wami ufuna ukubuyela back to lezi zinto ezenzakalayo njengamanje la eMzansi. Mhlawumbe siqonde khona ukuthi uyazi ukuthi njengoba abantu bebengene itolo bethatha. Uyazi ukuthi baningi abantu abathathile. Ukubonakala komuntu osuke ehamba nebhadi ukuthi kuzothi kuthathiwe bonke abantu bese ishobolo liphuma ngawe. Kulandele wena ujikele umakhelwane wafonela amaphoyisa ukuthi kwamazibani la next door kunento eso. Kufika amaphoyisa abantu bebuka wena bonke ngazi ukuthi wena wedwa umuntu othathile, even though umuntu othathile usho kuthiwa uthathile. Kufika abantu uqala lapho nje kubonakala ukuthi impela likhona ibhadi ohamba nalo. And kuyenzeka ukuthi uma umuntu ephila phakathi komndeni kuba ukuthi naseyinganeni zakwabo kubonakala nje ukuthi lo wehluke ngebhadi nje ngoba yonke into noma engayenzanga endlini kuthiwa uyena uyenzile. So ibhadi into eyenza ugcina usuleleke ngisho emsebenzini mawusebenza kuthiwa awuzange wenzele ukuthi ubuka umsebenzi wenzile nabantu kungakhulunywa nabo kube ukuthi ufacwa wena umuntu uyachaza ukuthi hayibo yimina engisebenzela kuthiwa no ibhadi lihamba nawe. Into eyenza ukuthi kubonakala ukuthi ikhona into embi ohamba nayo ophila nemzimbeni. Alright, so phuthi if sikhuluma ngento eyibhadi asiqale la asithi sikhulume ngakho ke labantu ade beyontshontshwa. Ngiyabona nakho kuyagijinywa nasi isitolo sivulekile. Mina ngibona nje kuvuleka isitolo ngithi inhlanhla yami ke le namhlanje ngiyayidlulela nje nasi isitolo sivulekile. Kanti okulandela lapho akugona into engingaze ngithi inhlanhla. Sesikhona abantu abashonile manje abangeke emhlabeni. Abaficakale umuntu uqalaza esithi yebo emva kwakhe kunephoyisa. Ama security uthi uhambe emgwaqweni ephethe impahla yena yedwa kubantu abayi100. Athutshule or aboshwe. Kunabantu abaningi ababanjiwe nje ubona ukuthi omunye ubuza ubona labana abantu abadala ethi ngoba ngithatha ngathi unkodi kuseni ngisekhaya. Uyabona lo mama yapi. So kodwa bakhona abanye mama babekhona. Kodwa uyabona ukuthi into yonke isiphuma ngayo. Umhlaba wonke uyambuka ngoku ukuthi umuntu emdala ngaka wayenze so. So isimo esikuso nezinto ezikuwe wenze ungayi ngokuthi uzwe ngabantu ukuthi kuyiwa khona. Bheke ukuthi uma kuyiwa lapha ngeke ni usale ngoba uyasazi izimo sakho. Akekho umuntu ongakwazi ukubona ukuthi unyama nambala ngisho kubantu ngoba kuba nento eyishobolo kwenza ukuthi uzibone uma ungena phakathi ngazi ukuthi abantu bomama ngifeka abajabuli. Yes kuba isikhashana nje ngikhuluma ngaso sonke isikhathi bese kusalela izinto. So singenile abantu bangena ezintweni egcineni basale bona abantu abaningi manje abasemacaleni ngokwenza nje ukuthi kuvulekele ichance basithi umuntu hayi angisali la nami ithi ngene. Sisakhuluma ke ngechance evulekile ngicela ukubuza lapho ukuthi kukhona abantu ke njengamanje abazolahlekelwa imisebenzi kakhulu ngalento eyenzakalile imndeni izohamba ingadlile okwamanje kusamnandi ngiyababona abanye benza ama video beyithela ngobisi bathi siphila kamnandi
kodwa ke lezi inyembezi zalemndeni le yabantu abalahlekelwe imisebenzi abangeke besakwazi ukubuyela emsebenzini njengamanje bahleli itolo eshisiwe mhlawumbe ama-business owner athize ngabe khona yini lento yokuthi inyembezi zabo ngeke zizizwele phansi mhlawumbe sisifanele sikhulume iqiniso elithi baningi abantu abebenamabhadi abasizoba namabhadi kakhulu kunakuqala ngoba kukhona abantu abawusebenza umuntu akalivula ibhizinisi engayivulanga ingqondo so ngalesikhathi ungena entweni yakho uthatha ngeke ahlale phansi ngalesikhathi ungena ebhizinisi yakho noma ngabe ukuyikhavile ibhizinisi yakhe but umbuyisele emuva sikhuluma kakuhlungu masikhuluma ngathi noma ngabantu abebesebenza ko Spa ko Shoprite ukuthi namhlanje bazokwenza njani ngoba into abebeyithembile uma bevuka ukuthi bayimsebenzini yeah so abantu balimele kakhulu and umuntu unenhlelo ezithi bekufanele kufike uDecember ebeka imali engaka ukuzenza into ethile omunye ubeholisana nabanye abantu akasazi manje ukuthi uzoyithatha imali ukuthi baqhubeke nento ofela bebeyidlala ngoba kufike lesi simo and then uyibuka ithatha only 3 days kodwa imosha umhlaba wonke so uma umuntu ojulile umqondo uyabona ukuthi ikhona idemoni noma into ehlasele eyenza ukuthi kube sengathi abantu akekho umuntu okwazi ukukhuza omunye uma kufuna kwenzeka into ngoba sikhuluma ngendlala sikhuluma ngento yamanje uma ungasutha ungaphela konke uma uzibuza ukuthi ayisekho indawo manje bese inenkinga ukuthi upetrol uzofaka kuphi samba sicinga sithi umisa imoto ibona uzofaka upetrol but uma ukhumbula ubusinqondo ukuthi ithina kodwa senze lento usubamba uline uma uyothenga manje uyoshona le udinwe uphinde uyibuza ukuthi konje yini yenza ukuthi ugcine kunje but umuntu owenzelwe ukuthi gcine isimo kuba ngathi sibuyele emuva asibuze lapho ukuthi mhlambe akukona yini ukuthi abantu suke sebethuswa nje mekuthiwa hayi ibhadi lokuthi lizokulandela ngeenyembe zomuntu sesengakhona ukuthi hayi sesizama ukuthusa ukubona nje kuthiwa hayi ungashanelwa ngoba ngeze ushade sesokuyinto kanjalo ukuthi mina vele impilo izoyiqhubekelela nje akho lutho ezonza kodwa mhlambe ngintshontsha izinto ngokuntshontsha kwami izinto mhlambe ezu30 abantu abawu4 baphelele umsebenzi kodwa nje mangikuthusa ngiyakuthusa nje ayikho into ekuthiwa izokulandela sisinyembezi ibhadi asikhulume nje iqiniso ukukhala kwakho uma nguhlukumeza noma ngekwenzeke manje but ngelinye ilanga kuzokwenza into ethi ikhonto ezongihlela sengikhohliwe ukuthi konje ngenzani kuwena inyembezi nje straight ezibhadi khona into oyitshala phansi imini uzoyivuna ukukhala komuntu mayiwela phansi inyembezi zakhe kufanele wazi ukuthi ngelinye ilanga wena uzokhala but uma sikhuluma ngezizwe sikhuluma ngabantu abasuke benezinto sisukungena komuntu engena endaweni ongeseyakhe nami njengoba ngingobe senje uma uzongena ngisebenzela khona kufanele ngicabanga ukuthi umuntu uyangidelela so njengoba ngidela yini kufanele ngiyenze but uma ngenza lokho ke noma ngadlula 3 weeks but after isikhathi singaka lo muntu izobe imehlela inkinga so lokho kufanele bangakhohlwa singajabula manje kodwa kusasa kuzoba nenkinga kahle ngokwakho uthi ukhona ama consequences njalo mangabe khona into oyenzayo angalekwa lokho wena okubonayo ngicabanga nje la abantu abaningi bayawasaba kodwa amaSulumane mangase sengilibeke nje kanjalo ngoba bayazi ukuthi bona ngazi noma amabhadi abo noma ukucupha abantu kwabo kuba into eyenzeka manje so sekuyisimo esikanjani ukuthi mhlambe kube khona uhlango oluthile ngithi ngiyalisaba laba abanye mhlambe abanye abantu anginandaba nje nabo abantu bayazi ukuthi umuntu ustrong kuphi mhlawumbe kufanele bengisaba ukukhuluma ngenhlanga mhlawumbe uma ukhuluma ngeSomali phela ukhuluma ngeNdiya kufanele wazi ukuthi uma India lingathatha isinqumo sokuya ethuneni lifike libhene likhuluma ukuthi bonke abantu bebengene lapha endaweni yami angifuni balongwe izinto kufanele wazi ukuthi uzoba involve ekutheni ulahle ibhadi yokuthi imali lingabe ungazi ukuthi uyosusa ngani namhlanje ongazi omunye umuntu uhamba ujabule manje kodwa ulandelwa ibhadi khona into ozongalali athi uthathwa abantu kanti uthakathwe ukuthi wangena esitolo saseNdiya wathatha izinto angikhulume ngeSulumane ngoba labo bantu bawusebenzisa kakhulu umuntu udlula manje so kusazoba muncu kusazoba kumbi okwamanje vele fanele sijabule ngoba umuntu into ekumuntu enhlupha ngomuntu umuntu akakwazi ukunaka impilo yakhe umuntu ufika ngalesi sikhathi kuthiwa kufanele bambalwa abantu abakwazi ukuthi umuntu athi ake ngisukume nginaka impilo yami so umuntu uwenza into bese ethi uNkulunkulu ukhona bese uyibuza ukuthi uNkulunkulu bengavuma ukuthi umuntu enze into yokuhlukumeza egcineni ngoba uma uhlukumeza umunye umuntu usuhlukumeza uNkulunkulu Alright, sisithatha ama voice notes akho ku 0659337172 sifisa ukwazi ukuthi wena mhlambe ngomunye okade bethatha usiyasaba ke manje ukuthi nali ibhadi likulandela okanye nawe uthathele izinto zakho uyakhalaza lapha yana kuningi amabhadi asikhuluma ngayo kakhulukazi masibheka lesimo siphuma kusona sabantu ade betapa frequency in the province
KZN and beyond, and some of the music that you heard before that was something from Monica with Slow Jam featuring Asha. Isikhathi ke 35 after 10, and sisaqhubeka naye ke ingxoxo la no Dr. Ngobese. Asike sizwe ke ama voice notes akho ukuthi athini wona. I am not a traditional healer ngesinye kodwa isho baba yonke ayendesenza and ngengayisho lento ukuthi idolo zabantu idolo zamandiza amasulumane basazodedela iqalekiso ngakazo ibona basazohamba bafake imithi abantu basazoba namabhadi basazoba nenkinga ngiyasaba Nkosi yami sizwe sinyama kufele kubheda. Cruise on Vuma 103. Sanibona estudio baba ngobe sebengicela ukubuza lana ngizwa ukhuluma ngeindaba zamabhadi mina yazi ngeke ngaphupha uma wami nodadewethu nengane kadadewethu begqoka ingubo ezimnyama uma engazathi uphethe ugwayi lo usiklidi akasawufuni lo usefuna lo wamakhala kube ngazathi ngithi mina thathani lo nimnikeze wona lo wamakhala bese emva kwalokho sengizobona enye futhi ingane kadadewethu igqoke yona ingubo ebomvu kuhleli phansi endaweni engazathi isemsamo sekukhona nenganyana yomfana angazi lento ichaza ukuthini angiyazi lento ichaza ukuthi noma yiwo amabhadi ngiyabonga Nangekhala ngokusaba. Ya into engicabanga ngelokho nje ukuthi kulomuzi kufanele bageze kukhona ithunzi abangazange bagezele khona lento enziwa abantu ukuthi bathi makwakushona abantu bangenziwa umuntu avele ahlanganise ngembuzo yotathi sigezele abantu abawu5 kungenzeka ukuthi ukhona umntana ngoba noma umuntu abangamgezelanga so ngoba kulandele bakucheke nje noma bengahloli babuka ukuthi na konje isikhathi kushona ekhaya ubani besingazange simgezele bese beyogeza kuze kusukele yanzilo esephusheni. So inzilo lesephusheni. Yes, inzilo lesephusheni ingoba eminyama inzilo. Okay, asithi ke khona bathi ke ayingitshontshile impela kodwa hayi sengiyasaba manje ngiyalisaba leli bhadi enithi liyangilandela. Ikhona yini into umuntu angayenza njengamanje ukuthi azame mhlambe ukuthi ke alibalekele? Sesikhona lento ukuthi uma ufuna uxolo ufuna uqala uyixolele wena. Kuyixolela wena ukwenza ukuthi konje ngesikhathi ngenza into bengiyenzelani. Yeah. So okay ke benginayo imali bengibuka ukuthi uma ngizoya lapha ya ngizohlala ingane zizodlana. Ngoba khona abantu bebenayo imali but ababuka ukuthi njengoba ku destroywa bengazi ukuthi mhlawumbe ukudla bazokuthola kuphi bazothenga kuphi. So base beyaya bafike bathatha. Usefuna ke manje indlela ukuthi kungenzeka izinto. Yikho lokho sithi kuye kufuna umuntu athola into ezohlamba bese evikelwa ngokuthi uma uqala kwenza ukuganga ingane ayika affecteki naye futhi angaffecteki ngoba ungena kwento ongayazi ukuthi izobenziwa kanjani izodala ukuthi noma usufuna ukusizwa ungazi ukusizakala kungcono ukusukuma manje uvimba ukuthi ungabi nencwadi. Asesikhulume ngamabhadi nanomthela wawo ukuthi ayabonakala yini mhlambe emndenini enganeni kubantu abakhona la ekhaya noma ibhadi ngilibona ngami nje kuphela ukuthi izinto fanele zize zenzeke kumina. Ekhaya like lingathandeki sisi ukuthi nje sikwangobe sibona ukuthi sakhelene nabantu kodwa abawuthanda umuzi wodwa nje before niphume khulunywe ngani abanqeni ukuthi ekhaya vele kuthiwe uma wakho uyathakatha sukele nje umphakathi wabantu kudume nje kini ukuthi kunomthakathi umuntu ubuka uma kucheke na njengamntayebo lo muntu ayikho ngisho into yomuthi endakazwana nomuthi kodwa uthukiwe ngenhlambi ethi uyathakatha kuqala ubone ukuthi ikhona into eyibhadela la ekhaya nithi niphuma nani niphuma nenhlamba kulunywa ngani kwenza izinto ezibona ukuthi abantu abasafuna ukuhlangana nani ngoba kunaleli yagama into eyibhadi kuyenza ke libe khona iphakathi wekhaya ifuna ukuthi ikhaya lizohlanjwa kukhishwe le yanhlamba khishwe le yabhadi ukuze ingane ingakhoni naleyo nto. Njengomzali ke sithi bengihamba ke nami ngihamba nezingane siyodaba ngithi sithatha umndeni wonke khona bebehamba kuyi family vacation ukuthi nje wena uzobutapa ngala mina ngizobutapa ngala sihambisane sohlangana ekhaya sekukhona ukudla okuthile noma izinto ezithile isimo esikanjalo njengomzali because nama ngiyibona into errong ngilibona ibhadi lingilandela angikhuzi izingane nazo zizolandela kule pattern le kusuke sekuzobe isime kanjani sho ibhadi lilandela umndeni wonke noma ngizothi into kanjani mhlawumbe fanele siqale ngokuthi ekhaya mangalahleka imali usakwazi ukukhuza njengomzali uzothi ubani ontshontshile engangiyantshontsho la ekhaya uvumile ukuthi kuyontshontshwa uhamba nezingane zakho so uzokwazi kanjani ukuthi enganeni why ubani ontshontshile izothi ingane
besintshontsha nayo santshontsha isitolo okay ke asibuye ekutheni uma sekwenzeke konke lokho wena njengomuntu omdala ofundile nofundiseke nobonayo nje ukuthi uma ingane zakho nje uyifundisa isikole singase singawuthola umsebenzi kanti ukuthi amandiya namasuna amamuslim asefaki izinto zawo ukuthi yonke into benza abantu abanye bakucacile ukuthi noma sibonke nje khona izinhlanga bezenza kodwa igama elimile lokuthi umuntu omnyama uthathile so ngasikhathi sekwenziwa izinto ke ezokwenza ukuthi wena kudinga usukume uvimba ukuthi kungabiwi inkinga noma ukuhlambe nje lokho ngoba njengoba lokukhulunywa ngakho kuthiwa akusiyona into right akusiyona into right ikhulunywa ngakho manje lonke akubanga into right yonke lamagama eza straight kumuntu osuke ethathile wena wenze njani ke umbuzo usho njalo wenze njani sukuma uyothatha into ezokwazi ukuvimba lamagama lokukhulunywa ngawo ukuthi kuhlanjwe kususwe lento ngoba vele egcinene izoyenza inkinga Masibuye but ngifuna sibheke la ekuthenini la esisuka khona emandulo kwakuyisimo esikanjani uma kuthiwa ulandela amabhadi noma kuthiwa unenkinga yokuthi untshontshiile kasibanibani amabhadi akhona siyakulandela sizobuka ke lokho masizimana and asithi nje ukuza ama voice notes akho nje kancane sike sizwe ukuthi nawe uphawula uthini Uma usimpilo ilazi otumela lapha-ke bafethu amabhadi nawo okwenzakalayo mina ngizibafethu njengoba nezilisho ukuthi okudaliwe okwenzekile kusuke kufana nokudaliwe nakulokhu ukubonile okay vele lento izokwenzeka kwenzekile kodwa okwebhadi ibhadi vele ngehleziko ibhadi ihamba nenkani into zandawo nje fana nesigebengu nephoyisa wabanye bentshontsho bavala amaphoyisa kanti amaphoyisa athatha ufake emzini yabo umuntu eyithethe mhlawumbe vele uzombomba ibhadi nje nenkani into zandawo nje lezo okay mhlabe sezikufanele ukuthi ngangayicinga lento ethi okwenzeke efana okudaliwe ngazothi sisho nje isasikholonye but akusiyincwadi iBhayibheli nanokuthi khona abantu abangazi noma baya phambili noma emuva ngoba uma lo muntu esikhuluma ngaye noma ngeke ngiqonde umuntu ongakhuluma kanje umuntu engasho ngithi akanazi izingane uma unezingane awukwazi ukuthi na ibhadi liyafana nenhlanhla ngoba into ehambisanayo ngoba stress ethu umuntu ophilile no nemizwa yokuthi uyazi ufuna kube njani ngempilo yakhe usuke efunda eyodwa ngifuna ukuthi ngibe nenhlanhla ngifuna ukuthi ikhala kethi likwazi ukukhanya ukuthi umix izinto uthi kuyafana uma ngaba neparlament ngibe nalo kusho noma imanzi kuningi ozokwenza okungekho right uyidefend ukuthi kuyafana so khona abantu impilo lokungafanele nje umuntu uyihlanganise nabo ubezwa ngesikhathi bekhuluma ukuthi ngathi ngihlangene nabanye abantu manje amaSolomon it's a fact Solomon alithandazi kanye ngosuku inekhathi elithandazi sesingamngelene lapha kancane nje nozodwa asike simuze futhi uthini right uyavumelana naye but bakhuluma wonke umuntu uyazi akekho umuntu ongazi wonke umuntu ongenile nanokuthi into ebenzima ukuthi isikhathi kungenwa kuthathwa abanye abantu bebengazi ukuthi kungenza bangena isitolo sasipha inhlanga but uma umuntu esezwa uyazi then into evele igcinene izoyidala inkinga so kufanele simakiyele eceleni ngoba into ebuhlungu khona umuntu ongezwani neqiniso khona umuntu nje umbona lo akezwani neqiniso uma ufanele ukhulume ngento othi lento iyiyo kube sengathi into engekho kodwa sibe straight khuluma ngento ekhona ikhona lento ethi amabhadi azoba khona ngoba ngisho ekhaya kithi straight lapha sisuke uzalwa khona ngoba kithi ngibe kungangena kithi kahle bekungangena untshontshe bethu hayi asibonise icala ngeke kanjani definitely sure siyazi ukuthi ngeke wena uze ulaste
impilo yakho emntweni osukuzenzela izinto ngoba uthathela ngapha nithathe khona. Yeah, enye into bengifuna ukuyibuza mina but ukuthi lento sakhula ishiwo ukuthiwa nje la ekhaya ingeni into entshontshiwe. I think imizi eminingi ayinawo lo umthetho ngoba ngicabanga ukuthi babebalekela zona lezi zinto zokuthi inyembezi zabantu amabhadi nani nanokuthi ke isishintsho yini lokho bese kwesibili ngifisa ukwazi ukuthi yindaba thina sisabe ezinye inhlanga ukudlula lokhu kwethu ngoba phela nathi sinezinto zethu abantu banamadlozi asemakhaya banabantu abadala babalwelayo kuzo zonke lezi zinto obazwisa ngazo ubhlungu bayakwazi ukuthi bathole ukuphenduleleka ukuthi ngaleso sikhathi into masiyenzeka kwenu uyakhohlwa ukuthi khona into akayenza kumuntu enje mhlambe sekubuya ngawe ikhona into enjalo mhlambe kufanele kube ukuthi uthathe ngobuhluphekile noma uthathe ngobulaya ngoba bekuwumona ngoba wenzela nje ukuthi mabona behamba nawe besuyaya then okay ke uma ngabe kukuthi ekhaya alikho ikhaya livuma ngoba sesokungena kwento engekho right ekhaya kusuke kuletha ubupha emzini ukuthi igcinela ikhaya kuba nokuhlupheka okwakungekho ngoba ungenisa into obengafanele ngabe iyangena ngendlela engekho right awungitshela nje ekhaya lakho uma ngase kube ukuthi manje next door bazofona amaphoyisa bethi kwatatshwa kwamasibani noma kwazibane sengena amaphoyisa abakubuka abantu yibhadi kahle kahle ekhaya ungena kwephoyisa kuyishwa nje lokho ngoba ungena ngoba kufana nokusuka ekhaya uzongena evenini usuke evenini uyoba sesitoksini uyibhadi ukuthi umuntu akagezwe angikhulumi ngegceke makuzongena iphoyisa nje isuke izoba ukhondolo lokuthi leka sekunento lokhu ingena engafanele ingene ngoba why yes bongo bese bomqungebe ninjani kodwa umzwandile kantole lo mina la ngizothanda ukuthi ngihlule kancane ngoba umbuzo wami uthi if mlokho ngikhala ngamaSulumane ukuthi ayathandaza amaSulumane loyo naloyo ongena esitolo sawo uzoba nebhadi sicela ukuthi athandazeke futhi amaSulumane ngoba ayathandaza wona awathandazeke kuphela icorona finish mhlawumbe inkinga isekutheni abanye abantu bahambe bayothatha bengazi ukuthi bekunani udweshisuswe yini yiko ngafuna ukungena bangibuye ngafuna ukungena kule zinto lezi kodwa nje uyamuza umuntu okhulumayo ukuthi ulwa nokuthi kuphela iCovid kodwa ulwisa abanye abantu abangahlangana neCovid iqhaniswe yini ngoba mangase umuzwe ukuthi njengoba bekuthathwa sekuzoba namashwa why uyothathela umuntu ongesena owenza iCovid bekhona ngoba iCovid ukugula asisho njalo so iMuslim India nesitolo somuntu omnyama abathathelwe sihlangana kuphi ngoba phela wena kufanele nokuthi manje kuyasho ukuthi kufanele yenziwe ukuze umuntu kuphela iCovid ngoba iCovid akekho umnikazi wayo so why bese ufuna ukuthi uyokwenza into ezokwenza ukuthi amaMuslim athandaze ngoba iMuslim athandaze iCovid ithandazela ukuthi wena umoshe impilo yalo. Yeah. Nanokuthi ngicabanga ukuthi kulento eshoyo bhuti ukuthi ukugula into ekhona emhlabeni ayihambi nangohlanga lithizeni kodwa ungitshontsha kufana nesono into esihlale sithi ayingenziwe so asikwazi ukuthi sithi kubantu abangaguli ukugula is not something that you can choose or decide kuyazenzakalela kodwa asiyakwazi ukuthi sithi kubantu musa ukuyontshontsha which is something like uyazenzela isinqumo sokuthi ngiyaphuma njengamanje ngiyothatha lapho engafanele ngithathe khona isinqumo leso akufani nento eza kuwena iwugula ngoba uyikhethele yeah into enjalo ke nje so asinga support into obonakho yiko ngithe mina uyahlupha umuntu ngoba umuntu uyafuna ukudefend into angene emanzini aphuma khuluma phela shone phansi kodwa ubona ukuthi lento ekhuluma akayikho umtshontsha akukho right ngoba uzovelwa amashwa phela lokho simalapha mileke lapha indaba ngiqungebe ngicela ungiphe ama details akho ukuthi athini ukuze sikwazi ukuthi siyivale le ndaba ngithola lapha ema page Dr. Ngobese ku Instagram, YouTube, Facebook uvele Dr. Ngobese then amanamba 07819111010 07819111010 07227688936 ziya WhatsApp ma ungobese ngomtholi ngiyabonga kakhulu. So kakhulu ngiqungebe we'll back again ngesonto elizayo ungamthola ku Dr. Ngobese kule indawo zokuxhumana aseqedwe ukuzisho ke thina njengamanje silungiselele indaba